kan wa TV anda manduni chang kod nyamle anong rice ne gor jano de rwani titi de kanywa ya kel ka do badana shi ka ben ka jan ka rwani to ka breaking news ne tin to rai wicha ka so Sudan chede mangai kono no te ka role to talk kam kuma SPLA IO kene kuma SSPDF kan role to toni ka te goro de linga gwa ka do badana to ken ka jan are ler ken me mi banalinga na goro jen o de yan rodun palpin ka de yan channel de yan support dong me jira me kan subscribe kan wa TV gwa seme no ka shi je goro jen o de channel de support de subscribe ko mi chete ka ler mi che brai gwa seme de shwa mala shu be ji goro jen o de yan mi chete na mo de yan lat ko jen do badan bi channel mba woni am ka jen banarik diala kontin charo lat re wishin winemi banaka linkel tin charen lat ka sa Sudan special bar right kamana to ka panal kamalakal ka bana right ba kaman to ka lunga shuk den the same panal bana right ba ka ta dan lat ka quit Dr. Machar no kene kirma yadit do badan en ngode ka jere tijen no bate to wanda bana ling ka jan lere mani please nyu akani de kokien ko de lere madere shuk kane tin kontin dong gurge jen en ngode karwanjin kono to de kan kalinga gwa ko te ka tun wan lat ko dien long te bana ngai ke jan gwasmen go ala kori eno shika ben eno cheche ka taye dana tama kor che ku de tin murai kone kan kor tonic kor be te bana ngai no jakan South Sudan ko bo wo ka civil war nyok ai kon civil war che to ko gwase dan ke 2013 bene ka karune tine bat chaje be kap chongo gwase dan e che Dr. Machar kene kir chiga mal chiga betain ke 2015 me bireng machar bakulo re wiki juba ke 2016 gwati dane bigo kulo nyoko te kortin no mo bana ko jigno walle chan mun focus kam dan le rode re wich ka panal ko ngai kono to kon tam ka panal no ke te tedi chiga te go ke te beg re wishin winimi ka panal chide men ngai kono go korcha to jo chan lingwa me chan lingono chukurcha to kam kuma SPLA yo kana kuma SSPDF ka gwele force Canadian conditional ke a bishop no chan ngajbon wo cheteni Canadian conti la Russia ati chala do cha kef nur waya mi kene kuma SPLA yo ka kor gwa se pai wo chan jangach do be dan e chinatinel wo yet ano cha kwaren kon la commissioner ka kwan ka witen ko kende kontin cha netin kondi la kuma SPLA ayo cha ko witin ko ngai kona kirma yadit che kuma SPLA ayo che jako betlora banga tel kwar ki che kuma SPLA ayo cha jaddak ana me cha natanelo yed me cha je jojre wiki juba en ki cha je woy kwarka ko gwada dan me kan woy kwarka kana je goro no jen ba kwar ba ka kwanya jen che gujen wo nene bet telibka menami cha Dr. Machar cha je kwanya ban ngoda ba shu kirma yadit ba shu woni jen ka wo wojenetin konti la kuma SPLA ayo kwarkin mane ambia ngaj natanelo yete jala deputy chairman gurene Dr. Machar gwade dane charing Machar chaje wuche chudo the acting chairman lo tem chairman jala kwarone men lede len mandana de la Dr. Machar ko cha kuma SPLA ayo chaje debat ki chaje yar gwade dane cha par kol chaje kwantin ala interim chairman cha joje no cha kuma SPLA ayo cha wiki cha telot kado be dane chagu kije en kuma SPLA yo yes re wiki juba chaje weekend ko par kol me chaje kwantine dial chi wakaje ne te konde te re wiki juba me jira me mo chi par kol chi je support then badi yen jen menen kona tamte ne yanke re wiki juba ne to cha yen loro bang yanke ke ko ken mat ke par kol mi chi mat ke par kol chaje de yen donc me jira mo tin konde la par kol ka ladmela ka lingi par kol jen led ba ke kwi Dr. Machar men kuna la gay ka Stephen Parkol mala interim chairman ka kuma SPLA yo ojen Nathan content ko le push ke SPLA IG ala SPLA in government pinkir ma yadi jen mo kuna la gay ko jen che chud ban de Dr. Machar de jelo jen mo kuna la gay no en Parkol dio je che gulle ne SPLA ayo ka so no mo chero al mo che jeleli che jeno am no shikana mo me shika ga kana Parkol en gwasmo no chojo to ko biga te roani te lat kana kamne ken ci kono chunen banu par kol che to gorno be timni te kokien tin kono chunkel ke natanelu jet pin Dr. Machar che gorno ken be ka woch
ke deal nan ti ke kel kene kim yadit dio je sha je lin chono ko par kol point de ajen ba gwa Dr. Machar ba jakan ala ba je cholo no first by president dio je sha je lin ka kwaran ko la kwar jane chalat e wudi chalke kol manyang juk chalat boni Michael Makwelwet ka chalat neiti ko kene wona ka bol meli ni ka gwa de ni ameda ne me kan Dr. Machar ne kep chukon me chalat bol mel challenge lin ajen tele pin ki tele o commander in chief ne dangro commander in chief ramkel karwade jeni kir ma yadid and commander in chief der kule la keledi kero ko en kum ngode kanmat kum chajamat cha transitional government and gorka chajamat and then they Dr. Machar der or kule watch charge de le cholo no commander in chief but ke ko kan mal kan ben der yik te commander in chief ki chairman dun kum SPLA ayo so no money emiten but ngai kon la de nyame sha kon la de bolme ne ka bana kwere de ajari de cha kon la ne jeke nyam ko cho kor cho je to gan bolme nyam bolme bana ko jek but gor kon tar ka manana bu kor be ben ke jenta me kor cha bulon ka me kabje je chongane shanen an kor me mu togan walla ka panal bana ngaje no toga ko cha natanel u yet cha je wuj ramadan kulela ki figure ka kuma SPLA yo kor Dr. Machar jaram dana kula let ko cha kuma cha je yar kuma SPLA yo che guje no kumba te daglan gor karam bu kumba je nyoko mi je ko te ne te want commissioner te la SPLA yo te la loyal ka Dr. Machar ko cha ko wo ne de te ko lora ba kune kir mi yadi kukan ti chiruden lo kukan galalat reina naken civilian nuare especially nuare boken ke chemically ko I believe nuare kon ti kir mi yadi chicken der kan nuare ko mi der kan dio je shi kana condemn kurdi ni kana kapchonga me nasar chana joiten teram diten mi jin wi ko pan gagbo jen kur kula tina me bana kula right kiden tamo me pel kum SPLA yo rod pinga je gwe ke jen o ba Dr. Machar ba je malun so china de ukur but tikir gwe no che SPLA yo che je weekend ke china chicken Dr. Machar le support anymore so ko kuje mo chete ko dere te mal modere no the only way bu mal ben ke je amici kuma SPLA yo chikan kor chikan ter be kula ngaje no kuma SPLA yo kana je ngode buma ngode strong again the only way out ke kirma yadi ko ba mal bejeno kwana ben kaman to wade da na cha natanel ye chaje wo kana kwara SPLA yo ti koken ka transitional government meji kirga wo kan dial e ko kan chi jere wuch wade gor ka jeno de ka yen ko mi tigre wuje tam ka juba se cha kan dial yen tara ma de trar kan dia de tere te jen chira men pot kan tere te jen kan ne shop ka 100 prisoner te koken re ke juba tandien ka ka bulo house kwana pelo Dr. Machar chaje yen dor but reunion to wan ka ka bulo house weekend kamin tama ku kana kep kan kare wiki juba ne di konti la SPLA yo chigene de konen kwa par kol kwa support ko par kol gor jen der te support but ko chaje no ne to yenake ngumi cha yen mi yan nen SPLA yo dio je che chaje yen de chunga je no kuma SPLA yo lokanije baneme systematic way of targeting Nuer people ko ne de konen yan kere ma cha yen lorobang yan de ko jen Nuer jen target down to ka jang kere ma char che telot baring ma char ken telot deng ma char kuma de men chal ke kuma SPLA yo jen be South Sudan bi no malo jen bi je united chit ke me she on wal che independent che no che South Sudan che no ke self determination what they done made Dr. John Garang ma biur me busy me gore Sudan ring ma char che gore Sudan gore no South Sudan mi cha on wal bos dioba self determination jen quality South Sudan baram mo mishilet ka baje ben forget the time she don't tell me chalat jen point kana men ala nyede ki cherka kan ka men destroy kan ka me yar char te ko lerne South Sudan dio jeli yen infrastructure konen chatur ka ko de South Sudan der de buildi dio ji achi ajenen ramchel idea future dung South Sudan and ana chari alaka mu kwala lokaje mon en wodere South Sudan der je build lokonije sio jene ram mo shakwa ban nyer ka je awa enwar mutir me de mo gwade jelado ka jana no go ne dia re wi ka South Sudan so en koro wala mutogane gwade da ne sha par kol cha je wuj ci par kol gwas mo che chujien che guje no kuma SPLA ayo goro ba de nyok mo jay ke je so commissioner dia cho nyok mo kwanika ci kono nen che mai wuche mo ka commissioner longo shu commissioner che nasa che mo ka commissioner
wona ka wulang wona ka wi dia la ko ken wona ka fanga che commissioner ken che ka kwen wona ki ko tore ala che structure mi did chere aleka mala kume kula jago bai cholo kume o en structure mi chaje aleka to gona nyal ben pin and then mi changai no tininatic structure magwa gwada mo by step do dien ba je kulo kwen step do dien mat ko binarin tijino way out ngu ti kuma spela yo charodo tich way out ko kono ngu mi deng ma cha je ku yen lokin ma yadi do lunyi je ka loko je no bi malbe ben ngu la way out ko kuma spela yo ko kuma spela yo cha je chak lora bang cha ka je ka riem nuer mi dane sha ne ka je ke 2013 ram ku je liya ye liu kan wara jen ba ka kuma spela yo rar ka je mito kon ke part nti ko kende de kon dag dio der kon lo dag cha je forget in 2013 deram chuto ka part ko de la teme nuer ngwan panke dikin ga part ngwan multiple party ti cha ka divided cha ka dag ke tiken te ke kel du mite ka kel de ka bom long ba ti janga da tanin kwa ke yo ka kel ke kim yadi tanin ka bun ko ken sikan charo nuer ba wodi re duaran ko nuer chuchkon au ka peli Equatoria dana tina tanelu yetin ji Equatoria chuke chojen tongi nuer gwad me chuke chojen barayna mo kuna focus longo kuma spela yuba on yamde jen kuna focus tentama ko bi malbaben celela won nueri ke kuma spela yu rayna lagno nene malbaben dire wi ke Sudan malba je nongdi be kurba ngogdi yaba ngogdi wij baje ladedi unity betogdi mekan kwaran kontin cha yen kan ga konlu medan chaje won ci kondi yalanga ring ma char chaje yen chana nga South Africa me cha ken ko me cha de nak chaje nyo luini nyo 2018 cha peace agreement chaje time la revitalize peace agreement ci kondi yala shunen eno chaje lel chaje nyo kam gor ke nyo ko cha telwe yaw cha gu jeno de gagrar ci mele kira mentama gaga jara ba che de munto so gor ke jeno dere barar gwasame Nathaniel yet ko jen che gujeno wijaga che gujeno bana boga mobilize so chi SSPDF tin pinke mi yadi so chi kene gujeno kume SPLAyo gorkano bikan maj bikan yat kume SSPDF instead o don't be kume SPLAyo bikan wi yana kume SSPDF maj chi jena pinken chi kan je SPLAyo chi kan go yan maj ajen mo ko yeren la nena tama a gwelek force SSPDF ka bishop no kan dial ka penal chicken e kontila nuari tinte ka fanga no tinte ka dorshal ke tunja chicken o yan maj jene sha chulinga no chi ne de ti shal ke SSPDF ka gwele force ka bishop wa cha ka joj gwadan ticket cha ka joj chicken ngoj ka tunja tam menen yen tur ken video ken yen ken tigere yer chicken tane chicken tara ti kon kilim ni janen gare tiene lo ken tigere yer chen ken re yer ko wi ken o de ka reinforcement de ken lat kare yer but teramura kaka te kurm de terga ji yer and then nyok ci kuma spela yo ci kala wonene chicken kawayan de shop ka wal chicken ka kep kawayan to ton ka ji Russia ka tit ka kuma spela yo ladeken report mi chicken no ngona mo ngai kone ano ta danan ta penal ka je a penal jen gwa kurdi chen me ran ci kurje to ka 2013 ci gune ka penal ibe right now jen a penal ba nyoko mu gudu tinone mete ka mal beben ni ka penal ka kim yadit mu ngot ko gorjen wo be korbe de tin kam de kene SPLA yo kene nwer wayame chebe mun to ko koromo ba ka joitin chebe gwa chang boro din chule ka ba cheme chikan lane ke 2013 chikan ji Uganda no ngore chikan nyaneka right now ngore let ken chikan no manajira sha right now so nothing will work so a report sha no ngwa me kuma SPLA yo no chikan SSPDF kana gwele militia chikan ka joj gwan ma chikormi di chatwok tin ka tunja no na wa cha ka joj ka cha ga yo ka dor ken SSPDF ka joran shalat gwasme according to SPLA official ken shi pro government troop SSPDF kana gwele fighter wa ken chiki jien chikanu gwadana te SPLA tin wa cha chu jojok no wa chikan bed mi di chikan na jekalong ka dob dan shalat ka jien. We cannot talk about peace while our leader, Dr. Riek Machar, is still under our arrest. His freedom is the key to real peace in South Sudan. So, Jo Mishit Kaneme, Mila di Jeno Te Man Mibin, Chamal de la Kiti Dr. Machar Tere to Jen. Chaji Espela Yo Chaka de Amaka Baka Jugano Yanechua Tukdunichua Lepke Yanechua Okor, Keshua Rungang.
tem shal self defense ran me ben gi di ro jago na gi lor bang no chang no ko mali di ma di ro zil gang ka jen ta ante tina tam gang kuma SPLA yo na ro ban man to on tam man bana ngach a lot tam she all out war conflict right now shaben when aka civil war we ka South Sudan right corner na many a beginning of civil war we ka South Sudan jenen yen maka panal shabu go aka tiad long ka shabu go aka jangba ene mi ci rodien chulika dia waje wala Kenya nente ka torbiyele ti jiyan ka Uganda deni Uganda ci ka wore juba in wala right corner dia jamijira mala choke sheke ke ripon ko ala lat ke online diri tun ke diri kanen men video ne ken shiga shop ka juban wala jel ken ka dibam ne ken ke wuli ne ken kare wi ke juba kai kama na lel ken ka juba ngum toro ke juba nobody know mo ken lel of course tigare juba no won but ken ka ben ke town gode ko na shagala tana bol mel chaga moy ka tigare ka bol mel jen gwadan tin kan ji Uganda gwadan la ram ke le pay ga tin ke yuti chop ko dangaro US dollar wal SSPDF gwada miliu ko lora ba ka kwen mala kam ne ga je shari member ba pan ke pan ga je chaga lo ka kwen lo ka ne ka kwen ga ti mo wuli lo ro bang gwad mu ye shi man kenten ite ka kor meter kana ba ji ko ka kwen be cham den ba yu na kor jan mi she mor bu lo dot bang mu ci kula lada you done zero ala wujin mele de je ka ci jale de ka je ka wo wan wi nan ne kun la le de je ka lo wun ni yen ka dor dot yen sorry win yen ka country dot yen so na me regional war daragwa don de wuto na nyingi ji Uganda chire me ma ke ka je keji moni de na ko telerik de ngaje no ram me we liu ko kiwe anyo me nyi na ke Sudan te ne to ci liu botin ngwadmo yes ne ti de ka chole hero ne ba ne de kwala mo ne ka yore wujin nyenye ka nuore na ka nuore ya gor ka gon ken te ka tin de ride out gwadan li kwen maltene wi adaka tin na mdaro linka ya joro de linka ya te de mo togbo so jen mutika kor ku kon lingane so cha kume SSPDF ka gwele force cha ka juj chengte menen yana ka online ketin kon yinga post ka kaini media na kon shanen ke nyang jane ken tet la ken kaini kan galatin real report biya jika nuare kon intega front ko ken de content nen kon wo korugatin so man den jene te ga jomo chalat ka jen malakal ko la faga ke kuje miona so ka fanga ke ka yot ka kujimi chala do na ala makwai tut wuda dana lagok wajen gor ka jen wojen de je jur ke de je moy ke yo ko jen chen war che ka de wor ke chen ngane ka chikan de okor dio je sia video ni ken sia kanen gwada dana rew kan tin ka ket ken dieten ko kur we taran tam all at war we tar wa ja tin tam lenga jen wote mi le ro da botin I don't know anything about it but chenen ko online ka jo dana chalat ke je mo kon winde ko ken unity state wana ka dorchal ke lungu shuk u kon ka nasir all the things in to on right now kur mun na ka siblu ko telengu che tel option dinen ka ulang dio je ka konin dangro ke pan ka je chane nen no je jangden kon ta ka balit chikan wari kan o ke ni kan bunang ok ti chop ke kit atewi ti kan ka maj ka chikan wari chop ka raw chikan ngana ka jibar dangwan angu mu ngoda tama tala ma chengu kur karwa da chido don tama alo ba jian ko che jian ko te ke ku me SPLA yo mu kwa support ki SPLA ji jin wara mon mi chung kel ga jang bi ngaje no chung jin kare ne te ka jubanta ma they are not safe ko ka ba ganisha chai je war ba jin chai je gwadan chai je tna ba ji ma ke ba ji kep che ga dolo konen pai kep gwada pai wo so please go to jin careful gwada dana titin mi jin gan ware this is the right time and there right ke michit ke 2013 mela na raje no e kon ware bum kon bana kurin bana ka luan ka cha kon bnegne kan tele kon mat reason na ko kon geje o kon tele kon mat tele kon link chu kon chunga kel kon ware mi chung kon ke right now all this mess chicken that wo dal kon dor tiene ber ted ti chalga ti jabane ki murlene ngu to ko kon so kon te kon ko problem dan wo tele kon mat jen men jega dan te tin gwas mene chana manu ka kore ti to ka lunga shu kanti ko na mo cho ko to mete ka panalo so mete ka tunja ja jega woch ta jika joja la ne kondi la tet kana janken kel ngoda bajatin wona ne ka malakal ka joda na chalat ke je things okay jega long kuje mi
and then buka report can buka no laken but tell me chala chike casualties no casualties reported tell a death no tell a wounded body chala but ngai kon en ko lati ke to tin tell me chala tin no mon okay but ya tin tong mi gwa dan tin mi bu kon ka lungu county chana ngaje no korche to ko lungu ke de 28 August change dang ro badda ka pai badda ron kin dang ro jen dang ro di ko re chi to ka kam SSPDF kene de ne SPLIO so ko ngaje no chi jejen bo chora mat ke kum SPLIO ko kene tin kon tin gang kan wer ne chiang no ke report da ne sha no ngwa me wa SSPDF wa ken chicken kur chi gana kap kum SPLIO and when mo gwa de da na tikitin wa chi kur mo cho to aga jo cho nang naka matiang town ne re ka matiang ka jo da na chalat ken kan ga mak ban mak ne ke gen jo da na chalat so on Koromo and Mulukan Winimi, Kajoran Chalat Guasman. According to a military statement, SSPDF force under the command of Major General Korchol Gate chased away army group loyal to the former commissioner of Longchu County, Dak 2 Day. Name report me be connecting content kwa jang kwa support. Wa Korchol Rami Momet Kajang, Ichikan Lat Guasman can chicken content of Comeswela yo chicken kajoj. Kuma SPLIO ka report in a kene chicken ka jo chicken ka wone ka matiang rametiang town so jangor kano dakan doran kam no kon karudan kon no de chula ro nene me bona kuje me nasra bekal longo shuk ke wuka mai wut ne de kon nyinya tam ka nuwer ka rodien nuwer cha kon kos ka rodan ko ban doran ban je dek ka kwi janka mi ci kon ke 2013 angu to ko kono telekon ngi telekon chertel mu gamde kon let ka doran Bukon sapona jang just ke keep power ka Gorian wake up Gorian biarun dil jet biaranga jino ngum lejene ka yene ni kujimi ci 2013 e chana na gaje ci ay parwej ta chan liu ji ci ay parwej den biya bu gone to tekel ke kirma yadit be jelon ka kon wore lari mu ken kon ci ko jila gujino ci dem ci ko medo nyenta dan te ko kon but we all should remember 2013. Can a cordial content talked in the content. Wakel Mitchell to a good general everything to content in yam, but you got listen kakon. You can't be a guru, teach our road and load. One day, Chongala don't worry, Muku Chonga Kirmayadi, the Mumichal Dre Dwaron. And Jam. And you gin tell you lot. Tell you on Mudiru support already and tell you power Mudir Chonga no Jinela Ramba. Gorjo already and go by you. Nuerti la de ne Gorian work up ketichit kitite. Gorian obi a charagua. Quarden con to Quijami. Uneka conchora le Ramadan and la keba panal. Go jala quer, conchora le jen keba panalon. Janasra chedak. Right now, Jalungushuk Yanyodak. What they done a TG as Pela you ticketed. Chicken yoga gian who can fan gau can a duck. Canwari, who can get Jongli state to Nuertenbo, Dr. Regai Cook and Nuer, a governor. Unity state enough. Anywhere need con and nakon can wear a con. Can wear a con, lat can knock and mal. But you can go then where they can take. I do not understand this. Umla power a jagamo. What the anachia power jig, bagan money, but Dorian cheer money, beke look. Boleni, dur coquenica. Dunu shang jagedi, la when rodi to kelkaja. Jin Mishana Chaga neck with only Janakanwari could remain ka power. A Mugua, could a chamber Nwari, a Muguakaji, Name, La Jana Lamka Guada Teniam. A change be a jin, but take a guard ku alamamo. A general Arkuno ran which did la take a pel taker, either Virginia Dwarke, Virginia Ramim Bimugabi, la tate and a carrot con la talk, Miss Jeramadi. So go run over char. What is the way out? Chula Jen one chong qui Janico go over par budget. No. China been together as a community, as a society. Let's fight this. Matuoge, needing a continent work and shungder. This is the only way when Banti Jabana go to Jare Doran. Doran Jin Chujan Tamarika Sos Dan Kelly. Anywhere to continue. To call roll boon, to con Kasa Sudan, to con Unicoken, Kakonating Jock, Katidian. Kakonating Jock. Go Chan Rodan no. Murray and Lalino Garame got chiang up. Church Charno Jin one middle and Maguaka. Jaga long on a more. Nuer con quaka yo. Okay, quaka yo. I didn't Micheling Madame Mache mention a one ma quite tooth. A wild good general de Jacob, which a court did later.
kwaje mi shoda lado but according to report dan che jagwaz me wa gur ga jeno deje ko te ga jom chala wudi shal kame lure kong ramda la spokesperson ko kuma SSPDF no chela do luga lo nwer no yen shwar mat ka kor kon lat ka rodien yoga lo nwer yen shwar mat ka kor kon lat ka rodien a jen nwer ko kien aka na ke lo nwer a chuwe ni ka war gari che gor no nene yen sha liu enough ke 2013 le dan sha liu je 2013 shwar liu nyok lo gui jen go ne ko na ka shiga nwere kama na ka ne nwerem tikele la jang ka jang me ken ku kole nako do ba dien de ranu jogo jin chu dier ka queen nwere I don't think no be god borcher be commission me be kenalim ramu chi de che dore che jabat ramu mo chi ramu mo ngot ke tek chi ramu ngot tek ngen mo gwa ramu chi wide che dak so mo chi kana mene chi chuong ka chi mo gwa so kore tuok ka wulang kore tuok nasser kore tuok longshuk these should be listen ka kon tana chuong ka doran wherever you are jin gan mutidi shungne lo jin war mate ka lwang lan mandana de lwang ka lat len mandana de lwang ka lene those are the things tin chukuda kam kon no ba doran ba ko le cholo don ware ban mo kon ya bit bang no gur kon de charen lot let's say media na kon ko kien okay let me not talk about our media telecom media ne jane akenten kon ko kon kutin lat ken kon jo 24/7 chengte mishala ne kon bikele la mijek telecom good story everywhere Ethiopia South Sudan telecom good story ko kon te kon ke neglection midi de long look korudan we ignore ourselves la identity dan lokon la guiro do bro chol la radien ran do radien chi guru bro chol jinwa but kejen time to continue ke generation may think to change de kor ngaje no ko kon ngane kon ti bonro dan kor ngenye jin tika mentality ki tika mindset mi cha kam ko nyal mde do de le keje ti de la no gore do ko ken pelro do kujiro do no jinga ne titi jang mu chunga ka chunga la jang ter mu chunga la ter ka chunga la ter ber mu chunga la ber ka chunga la ber murle chunga la murle ka chunga la ber ji ko tram chunga la ji ko ka chunga la ji ko tere when it comes to unity bana kulo mat ka table dan woni dialten ji chang la krena je kel go dan tikitin biga kulo wuje ka dor dodien shit tana the way bu chunga dor mi in kwai bai kulo mo ka yojin wonan ne ku na madara mo go adi chol bon wojin jiran bo na mone di general so chi ai de chole jiran ko nuwer chole kene itina la kona ling ramrana wa ramdier kanwer karame jor kana mena kude la ja ganga de nyin yen yeneja bat ka jor ko ken la jana ka chengte kude chengte tin ti kude ba de jinak bane ne ken bat kan nuwer cha to gono mo yen mu kwala kona chole ne itina ka jamo ki ramra o to kon ka loj inshallah yeka na mo da kon to go la kon ka let kije. So the lad karoti and de kon ngaje no whatever happened to ko benwer bika go kano banwer ba ka tuk a jang kan ni kon charin mat so kor to ka kam SSPDF kan SPLIO o banwer ba kan nak chia chune ne ne kwase dan na kon bok karen yali na ka kon up to now tele justification mishalat tele justice micha carried out in it konte chi kon ko de ka kep ka de ga ti ka lia dan chi kan lat ka gat kon ne de tiene shi gar tiende wanga kensi their weapon no ke kam kolte konde boko kono kumji Uganda ngai kone te konte na ko kon bol mel ke wuri shalga shol ton balok ke wudo dien ke poinde kin mi yadit these are the people that should be held responsible ke liada an luka ne kon so liada an chabu jakalor mi chete mi to pan che de to kono de kan forget wale so bana ka you remember every day so mi je kon kaneti la jor bi la ran no mi la jena mo e kach chudwal chirka machine dwala bo ramrum ne ke je ro ni jin yana tok yana je bi di larma nan de lare ko jina dor ma titna chi lo chi bangba ko dora bo dor bi lar mo dwal ke je lereje mi te mi jam lare bi jogo no mi lade mo e kach chi chong na go na o binari no gwen ken dial binari char jin mi no jeno de dor der tik ama dora bo no ne en wo der tik so chine go en wo de dora der je so jen ta da len waru din ke je en jom shirkana me gor jen wo de yana kep ko rudun ashano ko ben ka do bidan de doctor ma cha de jelwin ke je
Riek Machar ba je luny mo kuma SPLA yo wo ko rodien gang ko ko kana ter especially apana mo waje kef ne ri kon la SPLA yo ba mal ba je lat ji ne ri kon tika Central Equatoria ke Western Equatoria la ji Equatoria de tinten winami tinta dor mo ko rodien keb bum ko kan koru kana koktin be ka kuma SSPD ab kana jokel kana ri kon shal ke Uganda People Defense Force so nyu de je gwano bikim yadi be mal ba je no tela mal mi beben mu kan chine de ti charin gang otherwise ne dial de chu of gcam de kon dial chu bet then de kon chu kwamero na so ngaje jen wona na bane mi chu ko bet jin e ma sun no gwantar be je be pick up no gwada down titin so chu gwantar chebe bet gwantar rami mo mi che ngaje no chi dwal ka je cha to gwada be je be kap gwada down titin ko it happen all the time ajen te kan wari mentem de no de bu kanara ina baje bi yene re nuare ka ci nuare mi jene ba jordan ba jo kebre ne ken manam go ne re ke still kon nuare gwa men la rana kap ne re dan kire ma togo juben tama baje lo ma nuare ba o kep e ram me e ram kel mi chunkel ka doctor ma cha la raje je ka social media and all that baje ke baje yen bay nan ka blue house quick kon me le ro ka blue house ne de kon cha yen murai kana shi o cha mal chaje gor ka mal jin mu kuna rai ke je te ram de ko ne je te ram de ko no jin no mal ka lo ke je what the way out no to binarin gang ko che bu chong you can kir ma yadi ken ka tu ano liet case results kon tin te ke je ken ka tu je mu ku kan kum Uganda ku kan le jur ka je ma ko bi kan ware bi ken kana so right now the way out no bi mal bi nyo ben ka je kor te lam do dien mi de ten so jo me gor jeno en go de yeneling Riek Machar mu wajelon chit kam te ke jenta me jin ano lun Riek Machar te ke nyaar be en jiro ni ke gur lun Riek Machar but not yet kan ne joje no mi che utin na dut bo rai ka gwan ke be da Riek Machar be je gul chit manana che all the vice president che ke gul en Riek Machar kar wade so no mo nyu de no mu we je ken Riek Machar be ken lun that the end of the war that will be the end of the conflict and then the peace should prevail jan mandana gor ka bone dia cha gor no binatre kore ke binalu but kim yadi mi shikna mo cheje gor so jo me gor jeno de je nyaga yakel no lip kono ba dak Riek Machar ba jelun no kamishe jen then bi apanal kene jongle bi alin ka kornin dangro ke dok wonyam bu kormu di bedeten ajanta danan to kon tama ka bedetin kodi ko shi kuma SSPDF shi kan mobilization mi di kana lat jaken de ni ken dial jaken ka gwada dan ente mentika penal whether continue tigatin jaken de ni kenten ajen menen yen no ku kan food ku kan deliver ka juba kam ga de ni ajen menen yen ba antama cha de ndir kola de ni UPDF la Uganda force cha kan del nan ka juba entam right kona ka torbiele o ken ba ko nan gonten kon tinten wa tigatin ko korche to either baga nang bur ke baga nang ka penal agenda to on tem term do diem la road so kor jen tino ke jen ci bararo according to report ran cha lat ke man cha git amenda la road en tem re week sos dan wa benesible war term do dien international community should kan la to no malabi ba lokin mi yadi de way out en buben enemy ci adut seb kim yadit ja roika gwan jere ma char che jelun and then be mal beben that will be the end of everything buna chuka peace process don't chat te jere ko ne jitok cha bule nyok mu kwa remember buna kamal jen jodan go de nyoya kel mi jira mu jidit gwaseme gor jen wo jender lereme didi nyane ko ken ke der je chair bane jen jodan go de nyoya kel an gor no bi metod bi jalar gwadmo